Hello everyone, welcome back to my new mini vlog. Hondia timot pakore kham boli efale beson, dhania, onion, cabbage, king chili, curry patta, Kashmiri red chili, jeera, salad loi gutekhini kati basi efale ready hoy gol. Gutekhini ekelogote mix kori lolu. Jimantu jukhot lage pani di rakhi lobo. Bolok etia sa pisokhini kenekenu banao. ভিডিও তো চাই ভাল পালে যদি লাইক কমেন্ট শেয়ার লগতে সাবস্ক্রাইব কৰি দিব বাই বাই